nakahit Sabbath. Balik nga weekend to na wala Isaiah, sailing sa wala kalima. Ikin kadua, patungan kendorong. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Amen. Weto tingnan ngomong na weekend baktikina, teman na kinda baktikina letul wakelon, teman liban tambu, buat ki kento na matak na kuwa. Total tingnan ngomong kita baktikin na libin kalau kantung dua, teman matak na kuwa. Nakalib na ramai na matak na kuwa na Volatabu. Kinbakti na Kalou family, nakpalib may sila na matak na kuwa. Nakpalib mosi, Kalou na ramai matak na kuwa, bikin baktikan na nunggob nakpalib tamay Daniel na kurang matak na kuwa. Nakpalib may Androvilisi, may Australia, nakpalib na ramai. Kina matitong a family, kina Sakur family, nakpalib na tatikmaya na Volatabu tak nakikuha. Kina bultalan ni Ramari, nakpalib na sa tikmaya na ito kung tikmaya na matak nakikuha. So siyang dinilagam ito kinabaktik na bulni tau Mary, nakpalib na nabunisulat ko naman yung ngauna. May itumberti ko kemang na linloto na tumirakti ko naman yung bulwakar. Nakpaliw ng sulat ko naman yung ngauna. Tomas, manawaklong katakti ko naman yung bula, kinaman yung matuwali na tamang-tabakar. Balik taktik na wasnubik na baki, nagyabang dartik may yan ang taknang kuha. Makan darangan pituon to vuli, kailangan ito representa na maso. Jawa na may kito bakal, ito kalulim, ito kalukukuan, ito kalungangka. Ito yung magsumpak tayo matamnya na mataknak ng kuha. Nakpalituran ng nilalama. Nakpalituran ng mga ratiman ng mataknak ng kuha. Nakpalituran ng yang bulan isuliatiko rat kinturan kimay tantalang ni serona yung vinaka. Taman turang kiman tusanak ng ulmal-malungan ng tamu ng bulay balbalta. Kung naman turang kiman miyamay ng tamu ni nabibika kiman vakayacori, nabibika kiman mataka. Sa kreatura ng bilusog. Palibturang ng grasa suwatir ng dala ng may kaliwat wakang pudin ni manbalwaka. Palipturangan na hindi na Kongo. Palipturangan na nangkambul na rin matuwalit ko raw kinairis mo na ng libos at nagpalib ng piluta kinairis maruro. Palipturangan kambul rin ko raw ke sa mas dural na pilutakti ko na pindandaran bistawa kita sumkilan pinto nga. Turang nagpalib na ng tamata para turang na wasa nung nibo sa kramial tam na bilitaki na bindisma kena matak na kuan nung nibo sa kim na rongora nagpalipturan kim na tungan na tipo na matinilo kiman miniman libangka turang ng bising kesa palipturan ni kilong turong masuk dulu kamasuk na tanja tangan libang tisun itu turang tibo kambulan tinatan din tunga Selesai menunggu di tahun ya. Nakvali butau na wasin weekend baki, babin vinaka. Turtalangan ngono mungkin baki ko kinana na lama nakalo. Ino matu bali. Pale ina nona bibo ngeti nakalo. Ina no pula meronio dingo manita bini ni weekend baki na matakni. Wakalonga tiki ko kinakalo. Ino toko na nanggarabi ni taka ni Kalou.
Turtal nga nung mo baritak nung babin vinaka buwan Kalou. E nanona biba Kalou nga tataki. Nanong bula kakinar to nanon to din bula doon linong matrupal. Sang tangan nung ladab nung babin vinaka buwan Kalou nanong marutaka. Ni rani da may indo ba tatalik yan mataknik ko. Kala mataka bikim daw na tiko may belatangani. Ando na rin le bitatok na len nito bubale. Rasa dinggo mating na nito bisire yes rasa may biti. Kinta bagi nanti kina bana Kalou kelas aka biting may biti. Ni rani rendo batik kenda to na takniko baritak ng babin vinaka buwan Kalou na nona bibal kang kataki. Sarta ngakin na nanong babin vinaka buwan Kalou ni rani magrutak na ituktuk na tibi usikina. Nimbera ni utoso nganda mo wat tu sibikim ni na makasao tu kila lebu naka via wase lebu naka baka sama taka mo wase lele nang tanguna inare da baka enda kanu kata mbeka se bili rekenda betatolo ina ulutanga enda vitura na makasao ti ya sabaka sama taka ningili yochi na nonde songo ni sangge kiriti kumai na kama berleta na current affairs ya masalah ti kono na bilita kina Kalou merani bibu ke na bika na baruta ke men bibu sita ni ko sa bonge ti kina lemangu ni ko ni albunakan ni dingoma sana ding tok mandana non da tangan da buli ting may kina se na bi na buli da bakagor ti may na laman ni pita na mata sa ti ni kuah da sana turu matanga bu tambing do na kama belata na current affairs belata ni da bibu saki na nguna ni utu ni tang ti kana nguna sana turu matanga bu tambak ni kuah na kama belata na current affairs ya ni tinggo makina anta buli ni kuah na da reza wala saru matanga na raw ni ka bango ona pamadal tak to mat bango meraw weekend men da reza bu matata me matata weekend na kaya da sartinga na ngunongo na rui wasibi na dauma ka men da reza na bimbi ni kama belata na profesai belata na profesai narni na torong bango da na buna na wasibi kin men da reza na profesai ona nganda bulu mawase na matay ni tikin puro tambo baru taka menon da sana sandurungo da wasmana tikin puro tambo ngo ya na ni albunak ni lingoma na reza tal patingo na kenarong unuli kana ken babalay. And so we have the prophetic word. Dali na kaya ito ko ni highlight so na highlight the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Dimbalbala, prophesy, may matata nakitugtog ni current affairs to na rin ni kwa, to ni albunak ni nating goman ito na makikilitali na prophesy. Merawi ka naman na rin na prophesy, mananggay rida, ilob na current affairs, in a magnifying glass, ni prophesy, yung bito to na Kalou. Enable ta. Gaya na kinabakasama. Kung ang development rida raw, kinanabakasama mo. Nindarida na current affairs, dapat kayang takwala nga, nakain dapat yung tangtikman, prophesy, enable tam, prophesy, dangay rida na yung matailalay ni Beka, baka matatitakto, na yung prophesy. Yan, number ninda to toso. Nung dapat kinakaran ninda tur na ngauna, menda kirawal tal na kasi bulib na alkam, nabilita kaya na non dato na rida na itutok ni. Iman Kalou na kami kiman bakla malang. Kaya mami bago binibinaka.
ni rau ni ki mami bakungeti me ki mamentambe bata. Ki mami bakila na bunua satu kina ni tuba kini buru-buru na ngoni kua. E na ndui bonua ki mami nditu kina ki mami saba kilatu. Ni saba ndini na tekitu. Na veka ni boleh tuk-tuk tak tu mai na nom ni wasa. Me rau ki mami bakila kina. Na ngona ki mami satu kina. Mami suri ki mini alunak ni wastal ki mami. Ini bagandei takana ni mami bakanana no kinalo ki mami me ki mami bagayabu takana ni mami bakambauta ni mami ding ni mami lo mani kimni ena nomni bosa na ko lew turanga na nomni ronga takena nomni so ni mami masu sisu ne sor kani mami bakamboya. Amen. Na lestalekin na ultanga o ding tak tu men to na vital no kin ni ko e kai tak nga bang ko tinga men en bakasama ni the light that shines in a dark place. Ko ser tinga men tikin vol tambia. The light that shines in a dark place. Do tala tikin vol tambi tingor na emosi wa setolu tikin e vitu. Kai tik na kana rongo on huli kana kana babala in to kedake. Surely the Lord does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets. Kalina bos na Kalou. And semberni bagay doron do na Kalou sindo na kaya na ron kaya to babitali. Semberni avin do na ka semberni bagay doron no na po sembe bagay doron no po tuliwa. Na suliraw ko na ibagro. Na sulital ko na matata ni kami baleta na ibagro siya na kaya na bagay doron. Nimber ninguém may bagtaw na na final decision. Kung narinig kina na magkasama kahit yan yung pultan. Ninda reda na vikayado tingo weekenda wabuli tikenda. Pultan bisa karating may niyo ko baktikila na kawuni beir na nonay talatala na profit. Ya kaya na muna kibakanda to kutilisal nga nandito ba na matasaw ito labeta na kamay na kami baleta na ni prophesy bakal data sara nung may baritang tingnan pagkasama ya. Ya reda na kahit kunikin na ni prophesy. So in the prophecies the future is opened before us plainly as it was opened to the disciples by the words of Christ. Before we look at the current affairs, totoo, para muna masala kina may pagkikian totoo na Kalou na laman indo na yawong by the compact na kind na biusita. Ito ko na live na kind na biusita may na prophesy lako pati kina itutuk niya ni prophesy men da ron ni reda kina bang mataka nganda besar ngamin bibu kina tambo men da reda bang mataka na kaya tu wasang ninge may ado tu bang Italia sa bulay makau tu may na iportam wag matatatag tu na profit ni tambang unang ko nganda motor talbole la ena tikabuni nonta reda na songo ningo nonta tu itu ni songo ni na kabni ko naritikin na pelalati makawa taniala waserua kila sambi tera tu mekinan Kalou ni tu buni kai ne aso mai na ngau ne taniala kina ngau na le daba kina na buru-buru pelet na daba sabate kirara tu ni na lutu mai na matin tubat paritak na Kalou be ne nesa ya bakain do na timeline bit na Kalou ya nil basic men turang chisu ena belalati wow Evkanga tuari itu lek ina mata satu ni nirto atar tina tisipeli bechisu ena bakasama nguna dabe ne ada kina bikango
Na dava ni baktal kilkil nom ni les talemai. Kay nangau na dava kina. Na dava ni baktal te ke wura. Kurang chisu ang kay boss me kangan sa kilab na. Na non ngay bakta kila na bi bakta kilkilo ngori rai na kay ni na Bible commentary. The image revealed to Nebuchadnezzar while representing the deterioration of the kingdoms of the earth in power and glory also fitly represents the deterioration of religion and morality among the people of these kingdoms. Kenbambale, Koula, Siliba, Parasa, ironic inatete, nito ko na sangay may kasami tusar tungay na ututi ni wasi-wasi ni yale pagrita ka na Kalou winep kanesa na ngunea iridan kahit kunike baktakar taksar taltunga na kena sana lulunga na itu bakinimbula ni tamata lulunga talanga na bula bakalut na bay matintu bay matintu na bay tartarabi na bay iras esora laksong bumaya medyo weekend itong sartunga menungunong abarita karatu meni pultampo aus enda kanu puna tu sinitor no bia utol ngamay no nanto pagnanan mentikila nimbar ni tungai rita tana bunua ni tabang tak na bakasama itu ini pultampo ngai rita bata kina kai saya to tinungo matata makar dunia clear as crystal kena na bika ke dem bitu tuna Kalou meron tu simak tu weekend nangona endam bula tikina was on a class ron chatting was on the we will say taksaranga ni matay ningaw na and to sotikin na the two Bible study yeah ready to make in and we tambangaw na ya sa may tungo na uno and tilani sa otakay to me information era the word of God wala kahit ko na prophesy ke the word of God is the man of our counsel. For it brings us down from age to age. May na iraya ko may na ancient era, kinilidom ka na na information era. From age to age, talay na kahit kunike, bearing its testimony. Alam na testimony, bakit kilati ko may na was ni Kalou. Nito ko nito kaya na was bearing its testimony. Na dapat testify taktiko. Ano mo already kini highlight taka na was sa tiko raya in red. Unchangeableness of the truth. Balete ni sala ko may nabit tambangone arin na kahit nila ko may nabit tambangone from the ancient era liyadong may nabit tambangone kaya liyadong may na modern era sa liyadong may na auchimena sa Sepiteba may atomic era sa liyadong may na information era. Kaya nga kung doon bibisita sa kaya na ngon may tanga sao tinakyan ng una. Talay, ni kahit kung nagkikaya na yung prophesy, the word of God is sang niyo tinakyan ng una. Was ni Kalou, it's unchangeable. It stands. Erui usibikin na minda turna una minda rida se minda turna una minda bakayabuta ka na nondambula and ay bagabubuli na principles na vika ke de tiko inay bosango inay bolango baleta ni sang ni bisaw etunde and a vibag de taki and a vibag de ngui and a vibag alunganga taki and nangaw na inuingaw ngaw tu kino burbura and nangaw na and a bele de tu kino burbura leta na non inducing ngaw kwaya and bulibura pura mai lati ko na kaya na zaw na vitam ngona
e kilatiko na dhava ni dhava ki huru. The Christian evidence that we need is not found in the experience. Oh, Shakapongos. Eros no sini balutu kana. Yung goreng ni lalo ni bikaw ngandar mendalang lanjakin ngo. E bagrita karating may kinaturang chiswe ng una ya. Nabi kahit kumiliw. Ito man na nangunong ko. Ep kang sa kanya sa ating ko in information era. Tulsang hulkat tolo na undolo. May matapang bauta na run on 238 countries. Buti ka naman na nabanggang ka. Ibibira na matapang bautang ko. Sa ibay, nadaba na nonay na kinakaluni sana ko itong na bunwa. Mendarani na pinakatamenda tautorikina, tatakumbikina, ni sana ya dati ko may nadangin ni diba, ni kena abalay tinubakang bauta, may round ni diba kila, si baby rango, ibay nandina. Kalau isang nimbiti to na, sinimbiti kaya to, may kanga na kahit to sa rin may na quotation niya. Volatabu, ibang matatas taksar to nga. Pero nitikin Volatabu, to na sinitor nung ono, undo si makawalitik nga, yun na pula sombo, ani nagay rayta. Ron iti kinanggoy, bakang day taksar to nga may nakalaw, na final movement, na lotu, na bunuay, bilay bakang basi katakatal ti kinakwa, na hindi na kwa, na siya nga natiboro, may nabay tambangaw na may tambak sombo, hindi na, yan nakalaw, yan nabakabutuya, na nakupo, na labeta takikina, may down rin, may baka nga to, sa rediting may namatay ni tikina, may baka na di na seraw, yan ang buto-buto. Na penuh betul-betul. Seliti kinok ko may baka nga nito reda. Bagrita na kabu ni, may bayar na profita na bilalati makaw. Bagrita na kabu ni, bayar na to na pistol na bilalati bo. Taro man ganang gitarong nga. Bagrita ba na nanday tambang na. E bagrita kasi bagrita kilati ko nga nakalaw na nona kabu ni, bayar na nona tamata. Ako, bititikin na tikin Volatabu, balata. Na profit ending tak na kalo meron bang dus makawikenda na itambang na the politikin na kwato na reda pag matata na nandoto pa kang takan na nandoto na to sando ba ang tangting mai ito na reda wala sara na kana matata may bakanin to na reda na ito ko en bitu na nabika saya to ko malaway kan mo na tanabi lati ko nabika saya to politikan dahil na tambang ko. May matapakang bauta, tatuin na puno na technology sa kanga tingor sa kakit nga sa tuwi na lingada, palm of your hands, na kena na information, na may matanggalit ka nga, hindi pinakatasara raw na noon, tapag sangra. Layada batal nga may kina, bika kutamay. No, mindaray kina, kalusan bitatu, na noon nandina, endusi makatu, etek sa hutu na noon nandina, nandun ay movement, embitikin ni sul-soli ni profsai, meron bakit hindi na takti ko kina, na nona sanga na tiwara may tambak sombo nandina. Nariti kina ni, al ni profsai, and doon may labet tatak ngaw na bakit hindi takak kina, may pakangan ng wabarita ko na matasauti. Na al ni profsai, and doon may labet tatak nga kina, nararami ni boss ng kilo. There is need, there is need of a much closer study of the Word of God, especially should Daniel and Revelation have attention as never before. The light that Daniel receives from God was given especially for these last days. Leaflet and Baki 1903. Unfulfilled predictions of the book of Revelation are soon to be fulfilled. Kahit kung may na nambaki, tinkadiwa, sige 1903.
Mbiti tika sa ti talang go endonan raw tin kawal na impact menunguna ya. E kai tiko quite soon to be fulfilled. Iya. Auruni kabang go kini to saban din taksar tungango ni sa bagay dur sartinga na bika kede bostak tu naturang chisu. Bika kede bagrita ko kwa so tal mendanga na bika and the sang in the reda en tano pot. E ada tu ia bagbutu kede tunaka. Kenda malo. This prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. It does not conceal the truth. It clearly forewarns, telling us what will be in the future. Nibusota, ang bitawaliti ngango, and then sintor na ngono pagmatay lalay, yaw na ngandrebal nga me, the focus ni Vika ke den, the people say tiki na, bagayabiti nga me ni Volatabu. Kilab na kaniyalo ni kahit matanyal waserua, kami belatan matakaulim. Niliyado may na matanyal wasevitu, na itukutuku bata nga imbita na Kalou bit nebukanesa, sulia talbi tanyal, na tanyal wasevitu. Etano tanyal waserua, redo na tuyo nebukanesa. Tanyal wasevitu, sulia na Kalou bim tanyal. Vani waswase, ni matin tungwari, dusi makatiko na kami belatan ni tambangona. Sauti. Kaya kena ng basi kamay na kami baleta ni tambangona in the bulakina. Na reda ni alalang ko. Baka na pagan Rome, may na Roma matintu, na tambangona ya, met 168 BC to 538 BC. Yeah. Ilang basi kamay na papal Rome, may na 538 BC, doon makananguna in the bulakina ngo, ni Bernadab. Liado ni bakta titi ni ngona ngo na kupo enang sena pati wilikina na matintu ba Europe bakanga ni ngangalo itini na lewe itini ngo re bakta karkarta tiko ina yala desa kila na kaungan rebal nga mo bibag na numkin yo kutal may na bakasamo ore yala bakta ngo ambiti tiko na turango chisu and bakta kila wasit tolu wat kila wasin dua kina wat dua kina tolu. Roti ko na iwas-iwas ko kung ang dami na revike. Bito lang ako. Bito na bakasama ko. Pagan Rome, nang wane value take may kina. Doon makating nang wane basi ko may kina chisuya. Sa value take tiko na matintua Rome. Enda kilab, kanga enda kilab naka. Tinyo, roti sarang ako, abang roti merbog mati nang wane. Balit niya ang nanumi, may abang mati talang akin na turang chisu. Iya, yaga may na Beli tekting may kinamatin turam. Lain doon makatal may nang una ni non kanambasi ka may na pagan Rome may na 538 BC kina 1798. Doon umakang ko kanang onenda kilalib to na be kakinang ko na kango. Na kilab na kanibulay to ni Volatabu. History. Nina reda manina bukateka na bola ni history. Bondi na nakaya na tundi na sartunga na bola ni history. Yeah, na Volatabu sa tukuna raw tumay. Pagan Rome, yan doon umaka na 538 to 1798, may bilitek-tikin na Pagan Rome. Doon doon lurunan raw ono sa bulyambay. Nina tarongot ito, ibig na panua, au putikan dito ko kinananong gula beta haktik may napakasama ko. May kangot ko nang ndama mo ni tuvana na groundwork ni benua yan na tosukin na nanon dito ni ko. Kaya Dark Ages. Ni ready ko na chatting ko. O ready ko na chatting ko beauty ko mengo. Ona toso nandoon baka na slide o walutumik. Yeah, the reason na kahit ko na weekend na Volatabu. Dan kilaban na karaya na prophesy na was 17 katolo to ready ko may na kahit ko na tingal na prophesy to willing ko may liyo. Ro na iwalong ko ro bewa kaniti ko na iwala ni Tanyala ka na iwala ni Vaktikila. Ro na baleta boleh tuk kita lang akin na nabika na ako may kani ro prophesy. May bakangan sa kilay na punit yung may nabika na ako. And tambang na
Poti kenda saranga mai lang unut sartangang. To na rida ki na unang ndam nda to rida. Baleta ke bukato na rida listal ni ale. Na pagan Rome and a velitaki se na nona koko and vakilaitiko may na 538 BC dina nga sa may dava and a tinkabitu Diyos ang wakawalu ikip ka na rida na kahit kuniti ko na prophesy o kaya na yata wasar ni baktaw ito itiningong kahit ikira rida ko na kahit ikira and na rida kinang napakasama ni kahit ko na prophesy and wala ni baktakilawa si tinkato ni dano wili ko bata na baitikin ng wanya. Doon ka nung ngandang mo matatataka na nung nimbernin da wili. Reda na tanya la wasitin katolo ya. Manu-manu low rate ko na tanya la wasitin katolo. Ano mo sorry, nagmatikla wasitin katolo. Reda na ba tanya la wasibito. Kaya na manu-manu yung basi ka may wasa-wasa na matay ni manu-manu. Ano baktikla wasitin katolo. Erto mani batikina. Ni yale alo ni kare do tanyala and tanyala wasibito. Reda tanyala wasibito tanyala reda na manu leone pera lepati kina manu bagrerbaki. Iningi may reda tanyala and ndo tala ni tambangauna sa reda pa na manu batanga. Iya sa duanga na manu iya sa katikedi kina ni yale al ni manu reda mo tanyala no tanyala wasibito. Nuli na choni reda choni na tanya en particular wasi ko bolito tutiko en particular wasi tinkato. Dan uli ka nga ito na tikini Volatabu kung nga nandambi kina na non vital no ene kamikwa dan ngay reda na kahit ko na current affairs. Reda kahit ko na nite particular wasi tinkato tikina indua me daba na tikina ito. Then I stood on the sand, wasting watchon. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea. The sea, pagtakarkartak na bunoy lebukin na natamata. Having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Na ilewe pagtakarkartak na kukaw, power. Na ulwe pagtakarkartak power. 7 heads and 10 horns. All those representations, so it's political power. And kahit kung natikinero, and redo ang matatala kahit kung natikinero, because sa tunga umbito na tikin babalang yung matatala. Now, the beast which I saw was like a leopard. His feet were like the feet of a bear, and the leopard his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. Or then a dragon. Then a dragon. Then sini wala na tikin Volatabu yun ni nareda kau ni nalanda lang nga wase mur na wase tin karua etiko kino din na dragon nga yaw setan reda en tikin evitu astin karua tikin evitu kabango sa tumbo na iwalu may lomalang o may keli kina nonangin losir sabi wala kina ngatalew asa iya bata na iwalu nangatalebu kay nanonanglos. Inilaim lakman itikinediwa asa biutani nangatalebu nangatamakawa etan na tebora kisetani o kwa sa temakir kedangan kay burbur. Reda bitol tingaya was tikai na Volatabu the dragon was tika membaliti setan. Kinmambal ningay zambe may nakoko na manmango ko baktakarkartak na koko ko zambe may wasa-wasa wo. Dami may naman manungo
sa tuyani na dragon, tuyani na ngatulebu, mesulia wana na kukoa. Na bakasam ni kahit muntikike. Na people power ko tuwa ririti may natanyal wasebitu. Alatnya ko ya tungi may rida tali na kurni ribot ya na kaya bakarita ka na Kalou bichon ni kokongo na may basi katali. Di na nga may tanga to sa riti may na chat ya. Basi kating na koko na laman indo ng doluron rawon sa bulyambak. Kailan kahit tali kahit kung natiginungo, tiko natiginitol. Tolong nga natiginungo kahit kung nandito ahulika. Reda na nimber ni tutulan ni tutol ni tikin. Reda na kasulia na ngatay wana kukungo. Silio koya. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. Reda na tikin itol. And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. Ang wala nga amin dito na pagkasamtati ko, kaya buti ko na nandato, bang nanano ngayon, ruwa na tikinang ko, tikinay ruwa, kaya na tikinay tol. Nimber nindato na rin na nandato. Kaya nabuno kay kinoya, balata na yan lalo ni kahit ko na chatting ko, na kaya sa karati ko na Volatabu, ninalik. Ito na kaya basi ko talamay. Papal Rome will be restored. It has been mortally wounded, and his deadly wound was healed. Ano nga naman ito sarelalo, nito sarelalo, kutikan tayo. Claro, natukunan na lamang din, andun na nung subject daw siya nga nimbundo, talita ka ba doon ang unin ng kulimay na history. Siya nga din yung talita ka na history. Yeah, doon na kangay may vong geta na lumango na nung readerless mo buwan din di kita katali. Nabika may balata na history na nung driver nga mo buwan din ginatak na bika ito ni Volatabu. O naturo lang nga bitin ng miniti. Naturo rin na nabika ito gina nabika dito patutubatan na kina na kahit kung nidwalti nga nandun ito kinatawili kaya. The past and the present. And then 1798, kwa to sa rin ito kaya, yan ang una ni Samay dapat kinanada cages. Kuten may kinawa na papal Rome na nakupo ni Bilitay. Sa ikuya na laman ni doon ng doluron ng rawan sa ulang baki ako. Ibang ratik tumay, Bilitay ito na lot baga Rome. Yan, tinkabito Diyos ang kawalo. Ang may kuta ni kina na nakupo. Ang anong sala yung sinitor ng una. Yun ang gero ni wawili ko katikim ni. Yung bitol ito nga anak yan na sanabi bakasambat mo ni Reda. Di Alexander dakila general birth ya. O kaya lakbat ito kay Napoleon Bonaparte nanguna ni kaya nabaluto burbura nanguna ni Bilitay kay Napoleon. May kaya sangay lako kinamay na lako Napoleon lako general birth ya ngay lako lako Italy. Lako Italy kung orang gali kau kinababesu o Pope Pius. Kau may Roma, kau may Italy, kau may France. Ang galing mati na Pope ngo. Yeah. Doon na 1798, review na yalala. O tumulong nga, brief history. 1870, ang kotental nga may wana ko po kay Italy. No nabilita kito en Buno Italy. Wana kaya na September 1870 kautan may wana ko po balat ni sangali ngone sente kina binakati me ko sangali song lati ko ito ni sinidinggo man na non sa kautan ni wana ko
Sang isong leti ko tunga ina nona bal. May nanguna ya. Kin kadiwa roso bul kadiwa sang isani tekitali ko na kaya bukto kay na Lateran Treaty. May nanoni ni value tak indua Muslim. Ya, ang bitol tingang ko baka dada buku besar muni rida kina na yala ka eaf. Berni de tos. In kadiwa roso bul kadiwa. Kay senta kitali kina na treaty ya me solitale buana ko kitay. Yeah, and kaya reni kuna may nanguna ya. The Catholic Church was given the Vatican as an independent country, and it remains so today. Kaya kilabi natin ni Vatican City o kaya city nga wakati kaya may nanguna ya, may dapat may nanguna. Pwede tingnan na pagkasama ang darong walitikin. Tinitur nanguna. 1966, sonabi baking umbital nga meron ni labi talaga may napagnanan. 1966, doon kaya dingomiki na may na Vatican Council. Nada na ipagtakay ko na Vatican Council 2. Adam na muna yung brimbimbikin. Right na sonabi bakasama ni Bositi ko. The Second Vatican Council is the 21st Ecumenical Council. Right na po siya ecumenical. Kilala daw na kinimbal-balik. So, of the Roman Catholic Church, announced by Pope John 13, as a means of spiritual renewal for the church and as an occasion for Christian separated from Rome, Medaba, to join in search for union. Ecumenical movement ngori doon magsartingana kon basic may emerging church movement kung wala kumikina na pakasama to authority ko na matasaw the spiritualism, it all comes under the umbrella of ecumenical movement. So it all comes under the umbrella of spiritualism. Brief. The movement of tendency toward worldwide Christian unity or cooperation. The term of recent origin emphasizes what is viewed as universality of the Christian church. Dua bata, nilotu ba Kristo. Hey. Ano kutikan na bakasama mo? Right na yalang mo, summarize ta nga kina, na nakain da bimusik ta nga may bang tutol sa. Okay? 1798, lost power of the world. 1870, lost power of Italy. 1929, regained power of Italy. Regained power over the world. Tapos saya do tiya. Saya do ni matay ni karuan ni katol. Maganda ni kaba. We're heading towards the reason na bika tiko may nalaman ni ngono ya. Doon quotation of kay tiko mango. The world is consolidating. Yeah, tiko. The final movements will be rapid ones. Pero na rin na kay tiko ike may na 79 to 59 ausin kila na sabi ko. Oh, quotation nila sol sa nga bakla na sara nga so na bika na rin ko to kinanabialalo so nganda benderita nimber ni tengge meto ba na tuktuk ko nganda mo sabi kanda tuktugal sar nga na madongo na current face of every tang weekend tani madaw sar nga ngo iya oro na tangot ko nganda mo build up tak na pagnana mo tengge retiki na kana 70 develop ko ndoni bulta ito ko o turna yala lang ko nung baru tak ni tuktuk ko nang ni non-draw vakayacori, non-raw inauguration of President Obama, pati kay Pope Francis. Nero doti nga nembaki, raw vakayacori kin. Pwede na yale alo, ono pa tutubatan ni Ralph. Bista umbiti tikina,
the beast out of the sea. Ya na bas voltinga mene bulni bakte klawas tin katol man elak may waswasa. Takarkarta ka na people power, man elak may bunwa bakta karkarta ka na matintu Amerika. Ano rito lang nga kinelalo. Go nanguna ya sa ngona nanguna sa suono ti gonsi ya sa pos bumbulio simbera o Obama. Go Pope Francis. Go may Amerika. Ay na go may Rome, may na Vatican City. Go may Amerika. Go rin may Rome. Bituality nga. Redo na ba yun na bakasama ni kahit kung natunibol tam. Kaya nasisang nila. Wala ni ba tiklawa sa itin kabit, tikinay lima kahit tikinay mystery, Babylon, the great mother of harlots. Nito kung tiko the great mother of harlots. Kinbambale, eleon do tangani, ni eleon do tangani, kinbambale dabar na tiko. Ni eleon do tangani, en tiko na luven. And the abominations of the earth. Ni sa bagay na songo. Tos mayo irbat na kasamtating nakawat kung tiko bikin ng bernin tos mayo kahit nga banggo dual tinga na tikin ngo nang remen dambi kina kahit kung tikin na tikin na ito and the world marveled and wondered after the beast. Una yado kinabi ko na inaugurate taki na live na bi mata bakang bautar songan wili kina na council, World Council of Churches. We're na bi mating to representative of 132 governments. In doon tawase ayado ena medina mbak 1054. May nangona yan. It's the first time the spiritual head of the Orthodox Christian attended a papal inauguration. Dua matamay. Riditing niyalala. Nakyan na sasangit ti kumesa bagang dua matataki. Burbur. Eri na kyan na bakasama ni Kau wanda extraordinary historical significance of ecumenical Patriarch Bartholomew was also present in an inauguration niya. Go na 2014 sa uir na buwan ni Protestant churches may Amerika kasali dua batay sali sot batay Roma Kalande Sonabi go na Lutheran back. From conflict to communion. Liyadoba may 2015-16 go sa uir keder sando batay na sasang na bibog songo ni batataki bibog ndo batataki. Una lande liu and do na quotation ng wanda mo lako kinangola ka quotation ng wanda mo lande kin. The Protestant churches numtiko uirar okendo wanda baktakay men the Protestants. Protest na bune baktakay kiname baktakay tek me Protestants but irango para protest na niveli taki na Roma nandoon dolo ronan raw ono so bulemba kya. Ang sinindo ba takini ba raw ni Vivak saurarataki. Orang tawas tan, eran rotan, nirin sang rotan, isin tutubat. Irin na kayang basiki, irin na kayo tukuna na iwalan yal persa. Si mga batitiko batiki na kayo tukuna na pagtikilawas sitin katuliat kinito. The Protestant churches are in great darkness, or they would discern the signs of the times. The Roman Church is what? Far-reaching. Far-reaching in its plans and modes of operation. She is employing every device to extend her influence and increase her power in preparation for a fierce and determined conflict.
highlight to regain control of the world, to reestablish persecution, and to undo all that Protestantism has done. She is employing every device to extend her influence and increase her power in preparation. Ni madi wasi rusang bultalima kwenda da reida tu mai toru ting na ngone menda reida ngone ni bakarau ngono ngo in preparation for a fierce and determined conflict to regain control of the world, to reestablish persecution, and to undo all that Protestantism has done. Okay. Mani ale sangi koti kendo to the news ngawa kay tim do di news ngawa be mga yang kinane na nandito na nandatur na rida na kay ko na ni Volatabu. Bati kinal na prosay. Rida bata kay na bika ke de avati mai merani bogan din tagti weekend. Ni Volatabu sa ko na rati ko may nabika na. Rida na kabiti ni September 2021. Church leaders call for repentance over climate crisis. Right na kahit unike. O na labeta nga na puno ko highlight takati kundo na siniwil pa matelalay. This sota Pope Francis has joined the ecumenical patriarch. Kaya ngo pa to rin may na to na slides out. Patriarch Bartholomew and Archbishop of Canterbury, Justin Welby, in issuing a radical call for cooperation and commitment to combat climate change. Kaya na kaysa nalabiti da kemengo na bakasama ni Carmen Baleta. Di na nga iti ko na COVID. Yeah. Di na nga iti ko na rebu-rebu ni kaya ko tamay na COVID. Tana rebu-rebu ni kaya ko tamay na COVID. Zula na diyaw ni mate na pagkasama ni Carmen Baleta na oro ni kaya nga ni kanapos lapilap. Na rere kaya na bibak soratak. Baleta na saya ni klawasitin katol kaya kaya reyda sa tukon ni banang tika na wasitin kalima na tikinitin kalima laksom. Ina laksom buma ina basi kamay na pagkasama ni Carmen Baleta na bibak soratak. Yeah, misalnya san dua batitiko kinango irne liu ni bakambota na Carmen Baleta na climate change. Yeah, rene kurni mo madalatiko. September is celebrated by many Christians as the time of creation, an opportunity to pray and care for God's creation. And last Sunday was marked nationwide as Climate Sunday. The weekend of the Kilatia. Yabak takil-kil to na last Sunday, na Sunday sa me climate Sunday. Doon was a little bit na the sang to nikila. Ang daw singkila. Medyo pa nangyayari may na Sunday na daw na article o ngay readless. Yeah, hindi read kinanapag na ni Campbell na climate Sunday. As world leaders prepare to meet in Glasgow, wana inaki kilati ko kilakan doon sa kilati ko ano kaya dating may namdo eseni burubura. As world leaders prepare to meet in Glasgow in November to deliberate on the future of our planet, we pray for them and reflect on what are the choices we all have to make. Therefore, as leaders of our churches, we urge everyone, whatever their faith or worldview, to try to listen to the cry of the earth and poor, examining their own behavior and committing themselves to make significant sacrifices for the good of the earth that God has given us, the church leaders say. Okay? There's nothing wrong. So we can donate my sindo na kanalanga na article lembuto ya. Alat ni tugunitingakin ni Nindon Menda
rather than rongo that try to listen to the cry of the earth and the poor. Davani imbale. Kelakil tiko na biba kasama kilingo. Itung na kanimbal nitong tiniba kasama kilingo. Itung na kanimbal. We are not familiar with. Ano ko kami nandoon ay bola. Bolang ko. Au sinimbitik ke balat ni lulu. Na bolang ko ano simpla ni sarwa. Na esa na Laudato si. Oh no. And we are already witnessing the consequences of our refusal to protect and preserve nature. Now, in this moment, we have an opportunity to repent, to turn with determination, to head in the opposite direction. Okay? On a land in go Nebol. Nebol I published back in the 2015. Zamtatiko inaugurated in 2013, 2015 published kina na ibolongo ngo ebakay to ni bolandusindus published in July lakazake ko ya ina boss ni na laku America na 2015 tiko ina lewas sara ina House of Representatives in a semberbondua ngon kem kauni na awamu kem ni awamu retik na be history sala ko chi America Pope John Paul sala ko chi Pope the kwa de te ko be Francis sala ko chi kwa senga bagandua nindua beir na Pope ngole ki vosa ina matin tina non bilitak matin tu me America e ko nga ngosangeli bos o chi angai la ko mai na UN Koti tikolada, koti tikino kwa ni tuk ni kama beleta ni volongo. Saban beka tek mekin ni volongo. Na run rau ka tulsong ka vitu ni non na vomadala. Tikini tuk na lebek mekin ni ngona kai tukun tikina. On Sunday, our participation in the Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath. Right? So, don't me nasing tamu nga hindi kilani vakayacori ni Volatabu 7th-day Sabbath. Yung go sa tukuni Sunday like the Jewish and don't me bisaw na pagkasama. Sunday like the Jewish Sabbath is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, with others, and with the world. Sunday is the day of the resurrection, the first day of the new creation. Nagali bakuria sinatur no lebek acting men kasama so edne keni kurno pamadala tingan paragraph ya rest opens our eyes to the larger picture and gives us renewed sensitivity to the rights of others, and so the day of rest not Jewish Sabbath. It's Sunday. And so the day of rest centered on the Eucharist sheds its light on the whole week and motivates us to greater concern for nature and the poor. Nabakasama ni narida, ningona keda ni narida tikin ni labete da tingmingwana kambleta na climate change. O sabari ko chimatondo ngona minsan ko nga yo na labete rektal o sakatiko ni climate change a counterfeit ni Matthew 24. But climate change that meroni prolong tikikina meroni the baglilita ka naman to bagdadan na pura-pura baglita meroni bambalaw tikikina ng bulan ni pura-pura. Ya dapat kung tingmay na maviwa sa rusobo ka ba? Kahit yung mochiso kahit ko nindo sa renya na bikang ko au sa pibe matinikat. Yan ni nangirede tiko ni di sana wubunta buitek tiko may nito kung ni kama balita na climate change. Ang sana ngay turki na nandotoy bola ni rongolinga. Wele then baleta ni seyaw na burubura.
Sa torano makasama ndaw si tati ko. Ano kuno kay tikin ni climate change a counterfeit ni kamembelet and Matthew 24. Ngoni na leveti tingo mai na kamembelet na makasama. Ken karuan ken leveti mai misoni na ding ken mbalimbali eleveti tingo meki na kamembelet. Na nonda baka ding enan duanga na siya. Esa tukon rating manibul tamu. Au tortingan ngona mende bende tita kana be wala be article ni karam bitu to na journalist na reporters wakakin na ni wala na iliungo meron de bende tita ka patikena kay kuna ni volta. Eda na kay tin ko na kitin kabiti ni wala batakilaya. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark. Ena kay tin volta ba. Lebeti tek making na kasama ni nonda na inonda na unan kenangan drevi me ada na 2 minutes ko pandu bataki nan duanga na bambo au ko tol tinga men kenele alo na turango Cardinal Peter Turkson gona Vatican News and a July Cardinal Turkson launches Laudato Si action plan. Laudato Si ya na ibola ya sakti ko na ken action plan. Action plan me baka dori na daka na lamani bitu nembaki. Ochi sintornona. The cry of the earth and of the poor is becoming more and more heartbreaking. The message from our scientists and our young people is increasingly alarming. We are destroying our future. Na Laudato Si action plan. We need to know. Gana kanado. And ang garabi na laman ni ono na ambaki le dobo may nakabiti ni ambaki and ang geliba kay doriki na may kangait kuntikike it's a journey to realize the integral ecological vision of Laudato Si na kanabamuri a journey towards a total sustainability in the spirit of integral ecology so nabi makasama ngayad too wordy in doting nga kinapakasam na nondaling wangolitiko belain duanga na singa in pagdeng wikin na namin na last time naliyado ba may kangat ko na laman yon na ambaki sa soli may nakamin na pagkadorkina ledo ba may nakabit to the 7th year will be a sabbatical year to praise and thank God. The sabbatical year akin mambalik makatutumatakar kinang kaya biti ko may Laudato Si day of rest. The working groups created to implement the various goals will bring together partners from around the world in order to respond to the Pope's constant invitation to prepare the future together. Yanenaki, mendawakarotaki, prepare the future together. Niliyado may na and climate change conference ngori na bulo November. Yes, bakadorati kanina, bakadorati may nakena kadi baki, bagando batataki, madasawti may bakangorati ay na etkala. Madasawti bakadorati na singas doang na singa kwa bakta kaya may climate Sunday. Last Sunday. Bakadorati na. Sinikila ke yung tukuniti ko ada kasar nga may Glasgow ngori nakena lotu angay broadcast taki soteni kino irkorbola karon ya den kina irili kina nabi mata bakang bauta ecumenical ya karedak tiko lagi kina kena Masumasu meron masu lagi kina ira na iliuli ni bi matin tu erlindo bata and kamembaleta na climate change conference ko na ya may Glasgow and bulo November ya more than a quotation mo. Those who place themselves under God's control to be led and guided by Him will catch the steady tread of the events
ordained by him to take place. So no nanda na kuna bango. Dia epatarambak na Kalou may na COVID. Damna pune patarakin na Kalou may na COVID. Ate ko to may weekend na lang. Makasama ko na quotation dana ya tukun da rating may mata sauti. Ni reda na Kalou ni bosses yang ni yado na nona. Viva kasalataki. En baktara ko may aviso na ka meron ya balaki kinda na nonto bagambota. Merawi kan mendikila na nona inakin din na Kalou. Ira na kahit kung tikike o ira eretiko na rukuni nona value tak na Kalou meron ni rabagraro katumberi me na nona bagraro ni viva kasalataki. Na nona value taki. Ira ngoer na dingom. They will catch the steady trend of the events. And these events are ordained. Kan mambale, na Kalou by him to take place. Di na nga, siyangan ni Ronica Bangoy Santo Sarlaka Lem, balet ni Sono Kante sa Lengakin. Sono Kante Bulaka Lengakin. Yung kang to ko na Kalou, siyangan ni Dobaga Darbo Italia. Sana tikora may na nona bibo ka rona ni bibo ka sara. Merao ni bukan na numikenda. Merao talanga bikenda mendar. Mendar labi na matanda pa kaya mendar bakilaki na nona ni naki na Kalou. Embaleta na nonta nonta pakumbulay. Ronga na kuri una lande sarili. Tiko na kaunganda. Ongona the agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. For we wrestle not against flesh and blood, not against, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Merani vakasisia vibagdadani vibagrusai. Tena tebo resindo no nonina ngame vibagrusai. God has revealed what is to take place in the last days, and his people may be prepared to stand against the tempest of opposition and wrath. Those who have been warned of the events before are not to sit in calm expectation of the coming storm, comforting themselves that the Lord will shelter his faithful ones in the day of trouble. We are to be as men waiting for their Lord, not in idle expectancy, but in earnest work with unveiling faith. It is no time now to allow our minds to be engrossed in the things of minor importance. While men are sleeping, Satan is actively arranging matters so that the Lord's people may not have the mercy or justice. The Sunday movement is now making its way in daylight, in darkness. It's making its way in darkness. Yana dabani matay ni tikina ko to awili ko to mandamay o kaya baka na dina seraw yana bunuambut mo to arofsay bos ni Kalou na bos ni Kalou baka na dina seraw yana bunuambut mo to. Even though the Sunday movement is making its way in darkness, praise God that we know the scripture. Praise God that we have the sure word of prophecy. That si Kongo ay napakandete ka na mendikila mendarayda na kayadiko. The leaders, pwede rakita na lay sotang o na COP26 mo rin na kaya na yato ni climate change conference mo rin. The leaders are concealing the true issue. 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 The leaders are concealing the true issue.
And many who unite in the movement do not know themselves, see whether the undercurrent is standing. Undercurrent kan mambalin do ting nakay kuita kirpul. O irer na lak tiki kaya balat nirkila niralak win kami balat na kan libi pasikitaki na climate change na non rabo binakataki na leni banua na bimatin tu na kena bukain na lenga ni COVID lako bati kede tiko kaya irer bibi pasikiti ko irer na isoto irer bibi pasikiti. Yan undercurrent tiko kaya nga ko to sari the mic ko ito kaya na ko na Laudato Si. But nakalibi bisa kita kaya na climate change. Yan nakahit tira na kamembalet na Sunday as a day of rest. That's what this quotation is talking about. How chinanong na kweti kenda tawin nando na slide of platik bakalyo na lande yung setya. Sa rongot ko na iba katang. O yan nandun. Ito nga iliyon kinitara na slide para biya. Sa rongot ko na iba katang. Kasamtati ko ng Buddha may tura yan sa lako na sanduri na mataka ulebu kaya tikuno Nebuchadnezzar minduri. Meron niya do kina na duba. Pagritak na Kalou Nebuchadnezzar na tanreat kuno kaya. Oy ko lang anam na ulo na nakula. Yan na tuyo Nebuchadnezzar. Ningo nang sulia kino kaya na lewa minduri na matakaw. Sa walang nga ni Kalou na ulo na. Ako lang matakaw tuzok kaya nanon mo kaya ni nono matintu na bili tayo ng dala ni ngono tuzok. Kaya dabang iya sangay kando na rin na si Kalou yan na uirak kaya dera songo ni batamay sangay may rong ni batang meron ni yado na suba. Nilayal ni kaya sabo kay dertingo. Sa hari tingo may mga malu may bakang ako tingo ni tiko tuarida. Na operation meron ni na regain control of the world. Kasi baka malu Kasi autorol sa nga bisa ni kung may wase ndo tikinen na level ni bikay sa bagay derti ko meron ni bagay abutagi kina na ngandra be beli tekitan. Ubu diti ko nang tabuy kama baleta na climate change. Kaninaki. Bagay na climate change. Ando na kay on common ground. May matin together kila na kay sayap. Kim kawatur na muna mitawili ka na kaya bulati ko na turang ay Texan. Na kaya na may na COVID. Balati nyo kanya na sa abuse ta ka na kaya balati na nondo buru-buru. Kaya sa abuse ta kaya na bagay ta kina nondo wika na resources ni nondo buru-buru. Iya sangan dewi kina mindua na lewa. Meron ni baga duri na lewango. Meron ni baga rong kirikin. Ay muria na proses ni kakada ya tingo. Kena tintini nga ni kahit ngunit ko. Na ya may nanguna. Ni suli may nalawa amin da tuba kirikin. Pagkasama nga ngandreba meron ni tinikin na nonda itugtuko. Kahit iko'y na napatikilaya was itin katolo. Was itolo tinitin rusong bulu. Raida. O satu na matin katumba katutuki. Sarungan ng tumunga indua. Andalaba. O nadurwa ka bakay kabi batakay. Na bakay kabi batalanga kiyaw ko. Nino kango. Navika saya ditungo. Nakalo na loma. E na yalo ni nona visureti. Ko na tukitiki na nandu ilomanda yandua. Meron ni tandalaba. Mintakuni wele. Takuni mode. Sa bagrita kati ko may buru-buru na vika kele mbiti tu na turang chisu. Meron ni bakay ratikina. Meron ni kila. Na buru-buru ko sa uchi na kaya nangoma. Doon sere na unong kubaro tating na ituktuk mo. Doon sere mo ngati ko biyaw. Sere ni bol ni sere makawa. Siyang ni kilaya siniti ko ni bol ni sere mo. Bating ko nang gangana. Sa daku bura-bura. Sa nga si sartu.
Moni alamatua. Kamoni bakarau. Sada kubura ura sangga sesara. Moni atu kamoni bakarau. Satu enaka nanu bakamu sana makauti anadana turanga. Sao tina kami ke burbura. Sangasyo burbura. Vika keve. Da turu langa e vidra miniti. Vika keve nda rei de tingo. E vote ki la tingo e weekenda. Sa sininge indo tale. Sa sinindo tale. Nangu na ene vinaka veke mai baka before COVID. Sa senga. Even though the statesman indo tala ngana quotation na. O ira na veli take na vei matin tu. They are saying this is what's going to happen in order to make a better life. Nakasanga tiko kele na nona usintor noon mo bawli ka bikem ni nakakele abos tal tiko na pope na nona statement na ambiti ko may na madongo on ni tur na ngon maniro ni research ta kapakatikem ni Google tak nga nakamembaleta na whatever something of creation week na madongo ni na read na kena na basi ka kele may kina nakakele beautiful membaleta na nona sa buki langa bakatiko sa nitong tiko langa bakingo sa bakarita tiko may mendaro ni ndaro menda baka mataw tikina na visaw sanda na tosikina sa ikwa na visaw menda na baka mataw tikina menda na bang muria yana bunu ko kay kina nang ganisera sa ochi na kami kay burbura na dava talento dono menda ngai takaw na kanji na ngai dono menda takaw da salia na bagawiti na nonda mbula wa da badam bar bagawiti wa na nonda mbula da masuta na nona al tambu ni setiko ko ina longi tambu sara bagador tiko na nona itabi ni mbera ni oti bukan dua na ni mbera ni tasong na ngono ya da kuni wele da kuni mole nungu mas ni baklonga tikkan da ni nakalo ni tuktuku and the will say taka na matakniko mbera nga ni tin indor terngana tamas ni mam Kalou ke mami pawin vinaka wali bikemani eno nomni baka tekilatal maybe ke mami na lomamani isturang oni ka waita ke mami oni lomani ke mami oni mbito tikin na itutukungo yan no na dakak na tebor meroni baka mbasi ka taktubi ke mami na yalo me ke mami rerbaka ko sini ka tiko kinan sini tukutuku ni rere tukutuku ni nomni loloma ke na nomni veka waitaki ni kimami kawitaka kimami na reda na nomni serau kimami na reda na nomni veva karutaki belati ni sini vina kata mendovi kimami me ali tani mai ina matin tu ni varutaka senga kina na mate senga kina na lenga senga kina na tangi senga kina na butungu na lenga ke nga kimami sota kaitike ekeni labdaba nga na burburongo ni kimami lomantina vikimni na wale buturanga na nomni rongoda na ni mami masu sisune bakambula amen